Iyi nkuru ni inkuru y'urubuga nkoranyambaga rurimo gucamo isi ibice rugateranya ibihugu by'ibihangange kandi rukarangaza urubyiruko. TikTok, urubuga nkoranyambaga rwaciye uduhigo twose dushobora gucibwa n'urubuga rwa internet. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Kuva mu mwaka wa 2017 ubwo uru rubuga nkoranyambaga rwashingwaga, ntabwo uru rubuga rwahagaritse gutumbagira. Mu myaka 7 yonyine uru rubuga rufite abantu miliyari 2 na miliyoni zirenga 10 barwiyandikishijeho. Abarenga 1/2 cyaba barukoresha mu buryo buhoraho buri kwezi. Iminota buri umwe mu barukoresha arumaraho buri munsi nayo yikubye inshuro zirenga 2. Mu 2019 buri muntu mu bakoresha TikTok yayimaragaho nibura iminota 27 n'amasegonda 28 buri munsi. Ni ukuvuga kumwurebaho ukongera ukabika ukaza kongera kurebaho. Iyo babaza impuzandengo basanga nibura ari iminota 27 buri munsi. Ahari mu 2019 uyu munsi buri umwe mu bakoresha TikTok ayimaraho iminota 58 n'amasegonda 28 buri munsi. Twese uko turi hano, utari kuri TikTok azi umuntu umwe cyangwa se benshi bakoresha TikTok mu buryo buhoraho. Uyu munsi abanyamerika bakoresha TikTok ni miliyoni 170. Abanyaburayi nabo bararenga izi miliyoni. Iyi ni imibare izindi mbuga nka Instagram zakoresheje imyaka irenga 10 kugira ngo ziyigereho. Mu gihe uku gukora kwa TikTok gusa no kutiteguye guhagarara, guverinoma z'ibihugu byo mu Burayi na Amerika zirahangayitse cyane, ndetse ubu ngubu hashize imyaka 4 yose hari uguhangana hagati y'ibi bihugu birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uru rubuga rwa TikTok. Ibi bihugu bihangayikishijwe cyane n'uru rubuga nkoranyambaga rw'Abashinwa rwabashije kwinjira muri telefone zanyu mwese. Mu by'ukuri ni iki cyihishe inyuma y'uku guhangana kw'ibi bihugu n'urubuga rwihebewe n'abato rwa TikTok? Ni iki cyihishe inyuma y'izi video zose zo kuri TikTok? Inyuma ya za challenge z'indirimbo zikunzwe, inyuma y'izi video zo kwigana abaririmbyi n'ibindi byamamare. Kubera iki Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ububiligi, Canada, Ubwongereza ndetse n'inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bose bashaka guhagarika ikoreshwa rya TikTok muri ibi bihugu? Ubundi ubu bushobozi barabufite? Tubahaye ikaze. Muri iki kiganiro turavuga cyane ku makuru dushyira kuri internet, ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru aba ari muri ziriya video twifata, amafoto yacu dushyiraho, amajwi yacu, ndetse n'uburyo Ubushinwa bushinjwa gufata ayo makuru bukayakoresha mu nyungu zabwo z'ubucuruzi, ubutasi no gushaka gutegeka isi. TikTok yinjiye mu buzima bwacu mu buryo bwihuse cyane, kandi byabayeho mu gihe tutamenye kubera ko twese twari duhuze. Mu kwinjira mu buzima bwacu, TikTok yabonye umufatanyabikorwa ukomeye cyane witwa COVID-19. Murabyibuka? Twari mu kwezi kwa gatatu mu 2020 ubwo abatuye isi yose bari muri guma mu rugo. Muri iki gihe nta bintu byinshi twari dufite byo gukora usibye kwiriza amaso n'intoki zacu muri telefoni. Ibi bihe nibyo TikTok yungukiyemo maze yinjira mu buzima bwacu. Mu mwaka wa 2020 urubuga rwa TikTok nirwo rwashyizwe n'abantu benshi muri telefoni zabo. Abantu miliyoni 850 ku isi yose. Muri uwo mwaka abashyize WhatsApp muri telefoni zabo bari miliyoni 600, mu gihe Facebook yo yashyizwe muri telefoni n'abantu miliyoni 540 ku isi yose. Abashinwa bashinze TikTok bashatse bavuga ko COVID-19 ari umugati w'umugisha mu birebana n'ubucuruzi. Kugira ngo wumve neza inkuru ya TikTok ni ngombwa gusubira inyuma mu myaka. Turi mu 2012 i Peking mu Bushinwa. Iki gihe smartphone zari zirimo zirakwira hose. Mu Rwanda ntabwo zari nyinshi, ariko ziyongeraga buri munsi. Icyo gihe nibwo umu-engineer mu by'ikoranabuhanga w'Umushinwa witwa Zhang Yiming yagize igitekerezo cyo gushinga ikigo gikora gahunda za mudasobwa cyangwa se application zijya muri telefoni zigendanwa, ariko bakazikora ku bwinshi
apana gukora aka application kamwe kamwe. Icyo kigo cyangwa se iyo kompanyi Zang yayise ByteDance. Gahunda ya mudasobwa ijya muri telefoni cyangwa se application ya mbere yakozwe n'iki kigo cya ByteDance bayise Toutiao. Iyi yari agregateur d'articles cyangwa se application ihurizwaho amakuru menshi abantu batandukanye bashyiraho, yaba video cyangwa se amagambo. Toutiao ni ururimi rw'ikimandare bisobanuye le titre du jour cyangwa se inkuru nyamukuru z'umunsi. Nk'uko bigenda kuri TikTok, uru rubuga narwo abantu barwirirwagaho bakoze urutoki muri telefoni zabo bazamura bareba za video n'amagambo abantu bashyizeho. Umuntu akaba yakwiriza umunsi wose ari muri ibyo. Itandukaniro ryari rihari ryari uko kuri Toutiao ibyo abantu bashyiragaho byabaga ari amakuru gusa, ho nta tuvideo two kwigana, gusetsa no guceza twabagaho. Yifashishije Toutiao, Zhang Yiming yaje kubaka ikoranabuhanga rigezweho rikora neza kandi rifite ubushobozi bwo kubata umuntu wese urikoresheje. Kubazi by'ikoranabuhanga nibyo bita algoritme. Yubatse algoritme y'igitangaza. Buhoro buhoro uyu mu engineer yaje kwibwira ko byaba byiza iri koranabuhanga ryifashishijwe mu bindi bintu bitari ugutangaza amakuru. Mu 2016 icyemezo cyari cyamaze gufatwa. ByteDance yahise itangira business yo gukora application cyangwa se gahunda za telefoni zikoreshwa mu kwishimisha. Bitewe n'uko Ubushinwa bugira internet yabwo itandukanye n'iyi yacu, aho Abashinwa badashobora gukoresha izindi gahunda za telefoni nk'izikoreshwa ahandi ku isi, Bwana Yiming yahise afata icyemezo cyo kubaka imbuga ebyiri nkoranyambaga zitandukanye, cyangwa se ushatse wanazita application za telefone ebyiri zitandukanye, ariko zose zigamije kwishimisha kandi zikaba imbuga zose zifite intego yo kubata no guhinduka ikiyobyabwenge ku bazikoresha bose. Rumwe yarwise Douyin kugira ngo rujye rukoreshwa mu Bushinwa, urundi rwita TikTok ngo rujye rukoreshwa ahandi hose yasigaye ku isi usibye mu Bushinwa. Douyin yatangijwe mu 2016 ngo igikoreshwa mu Bushinwa honyine. TikTok nayo imeze nka Douyin ariko bitandukaniye mu mikorere, iyo yatangijwe mu 2017 ngo igikoreshwa ahandi hose yasigaye ku isi usibye mu Bushinwa. Muraza kubyumva, ariko gutangiza icyarimwe imbuga nkoranyambaga ebyiri cyangwa se application ebyiri z'impanga ariko zitandukanye mu mikorere ntabwo ari ibintu bya buri ngaruka. Mu gutangiza izi mbuga nkoranyambaga ebyiri, intego yari uko abazazikoresha bazajya bazifashisha mu gukora video ngufi zigamije kwishimisha nko gusetsa, kuririmba, kwigana amajwi n'amashusho y'abantu, kandi izo video bakazikwirakwiza bakoresheje izo application ubwazo. Ikibazo nuko mu Bushinwa hari hasanzweho indi application cyangwa se urundi rubuga rukora nk'ibyo ngibyo neza neza rwitwa Musical.ly. Kuba tazi uru rubuga rwa Musical.ly, ni urubuga nkoranyambaga rwamamaye cyane mu rubyiruko rwifashishwaga mu gukora utuvideo duto cyane cyane mu byitwa lip sync. Ibi ni bya bindi abantu bigana indirimbo y'umuhanzi runaka kuri video akamera nk'aho arimo kuririmba iyo ndirimbo, ariko mu by'ukuri amajwi ye adasohoka ahubwo hasohoka amajwi y'iyo ndirimbo. Babikoresha no mu kwigana clip zo muri filme cyangwa se ibindi bintu byavuzwe n'abandi bantu nk'ibiganiro n'ibindi. Ibi Musical.ly yarabikoraga cyane kandi yatangiye kubikora mbere cyane yuko TikTok ivuka. Ubyinjiyemo cyane uhita wumva ko ari ikibazo uburyo umuntu akora urubuga nkoranyambaga rukora neza neza ibintu bimeze nk'iby'urundi rubuga yasanze aho ngaho rukora. Gusa Zhang Yiming washinze ByteDance we ntabwo yigeze yibaza iki kibazo cyangwa se ngo yumve ko hari aho bibangamye na hamwe. Yari afite uko azabigenza kugira ngo TikTok yamamare ku isi hose. ByteDance yaguze Musical.ly yihuza na TikTok biba urubuga rumwe. Mu 2018 miliyoni z'abajene basanzwe bakoresha imbuga nkoranyambaga zisanzweho bari bamaze kubona izina rishya, aba TikToker. Uku kugura Musical.ly muraza kubibona ko byahinduye ibintu byinshi kuri TikTok.
uru rubuga rwa TikTok rwakomeje gukura ku muvuduko munini cyane kandi mu gihe gito, kugera ubwo rwisanze rurimo gukurikiranwa hafi na guverinoma hafi ya zose z'isi. Uyu munsi guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, guverinoma ya Canada n'ibindi bihugu babujije abantu bose bakorana n'izi guverinoma cyangwa se abantu bafite imyanya runaka mu butegetsi gushyira muri telefoni zabo TikTok, ndetse babujijwe no kuyikoresha. Kubera iki bavuga ko uru rubuga urubyiruko rwikoreshereza mu kwishimisha? Abayobozi b'isi bavuga ko ari urubuga rubi rushobora kuzanira ibyago ibihugu byabo. Abayobora ibi bihugu batekereza ko TikTok ifata amakuru yose tuyishyiraho ikayaha guverinoma y'Ubushinwa. Imbuga nkoranyambaga zose zisanzwe zikusanya aya makuru zikayabika. Amakuru mvuga hano ni amatariki abakoresha urwo rubuga bavukiyeho, adresse email zabo, aho baherereye mu gihe barimo kurukoresha, urutonde rw'ibyo barushakishijeho n'andi makuru menshi atwerekeyeho. Aya makuru yose tuyatanga kuri izi mbuga nkoranyambaga tubizi cyangwa se tutabizi, tubishaka cyangwa tutabishaka. Niba uri ku mbuga nkoranyambaga aho waba uri hose, nta hantu wacikira ibi ngibi byo gutanga amakuru yawe bwite. Izi mbuga zose zirabikora, ariko bitandukanye na babyara bayo bo muri Amerika. TikTok ishinjwa n'umuryango mpuzamahanga gukorana bya hafi n'ubutegetsi bw'Ubushinwa. Ubutegetsi umuryango mpuzamahanga ushinja kuba ubw'igitugu. Ubutegetsi bushinjwa gukora ibikorwa bibangamira uburenganzira bw'abantu, bukabuza abantu kugera ku makuru no gutangaza amakuru, kandi bugakora ubutasi bukoresheje ikoranabuhanga. Aba banyaburayi n'abanyamerika bavuga ko kuba ByteDance ifite TikTok ikorana bya hafi n'ubutegetsi bw'Ubushinwa, ubwo bivuze ko amakuru yacu yose TikTok ifata ihita iyaha guverinoma y'Ubushinwa, bityo Ubushinwa bukaba buzi neza ubuzima bw'abantu miliyari 2 bose bakoresha TikTok. Ubu bushuti n'imikoranire hagati ya ByteDance na guverinoma y'Ubushinwa koko buriho, cyangwa n'ubwoba bw'abanyaburayi n'abanyamerika? Bwana Shu Zichou, umuyobozi wa TikTok, iki kibazo barakimubajije maze ati ByteDance ntabwo ari iya Leta y'Ubushinwa kandi nta nubwo igenzurwa na Leta y'Ubushinwa. Ati ni kompanyi yigenga, 60% by'imigabane y'iyi kompanyi bifitwe n'abashoramari mpuzamahanga, 20% ifitwe n'uwayishinze, hanyuma indi 20% yifitwe n'abakozi bayo bari hirya no hino ku isi. Ni ukuvuga ko 60% by'imigabane yose ya ByteDance ariyo yabyaye TikTok ifitwe n'abashoramari mpuzamahanga biganjemo abanyamerika, hanyuma 20% ikagirwa n'uwashinze kompanyi, ni ukuvuga Zhang Yiming. Indi 20% isigaye ikaba ari y'abakozi ba TikTok bari hirya no hino ku isi. Ubwo bivuze ko TikTok ari urubuga mpuzamahanga rudafite aho ruhuriye na guverinoma y'Ubushinwa. Ubwo bivuze ko abanyaburayi n'abanyamerika badakwiye guhangayika rwose, amakuru yacu aratekanye. Usibye ko kubyumva bigoranye kurenza uko nguko babisobanuye. Mbere na mbere ni ngombwa kumenya ko ByteDance, ni ukuvuga cya kigo cyabyaye TikTok, hari icyo bita VIE, Variable Interest Entity. Ibi ni ibigo aho mu nama y'ubutegetsi bwabyo uburenganzira bwo gutora bafata imyanzuro runaka butagendera ku migabane uwo muntu afite. Mu bigo byinshi bitandukanye bitagendera kuri iyi mikorere, ibyemezo bifatwa hagendewe ku migabane abari mu nama y'ubutegetsi bafite. Ufite imigabane myinshi, ijambo rye ntabwo ringana n'ufite imigabane mike. Kuri ByteDance ho ntabwo ari uko bimeze. Bivuze ko nyirayo nubwo afite 20% by'imigabane, ariko ashobora gufata ibyemezo byose ashaka bikomeye. Aba banyaburayi n'abanyamerika bavuga ko ibingibi bihagije rwose ngo uyu washinze uru rubuga akorane na Leta y'Ubushinwa, bitewe n'uko mu Bushinwa ngo ubutegetsi bushobora kotsa igitutu abashoramari n'abayobozi b'ibigo bikomeye kugira ngo bakorane nabwo. Ibi byiyongeraho ko mu mwaka wa 2017 mu Bushinwa hatowe itegeko rirebana n'ubutasi bw'igihugu. Ni itegeko ritegeka buri muturage cyangwa se buri kigo gukorana n'inzego z'ubutasi z'igihugu
cyangwa se gukorana n'ishyaka rya gikomunisite ry'Ubushinwa igihe cyose yabisabwa. Ikindi nuko iki kigo cya ByteDance nubwo ari icy'Abashinwa ariko cyanditse nk'icyavukiye mu birwa bya Kayima. Ibi ni ibirwa bizwi ko ari paradis fiscal, ni ukuvuga aho amategeko yorohereza abashoramari guhisha imitungo yabo ndetse n'andi makuru yose ku butunzi bwabo cyangwa se imikorere y'ibigo byabo. Mu mwaka wa 2022 umunyamakuru w'ikinyamakuru Financial Times witwa Christina Crydall yakoze enquête ku mikorere mibi mu ishami rya TikTok ry'i Londres mu Bwongereza. Mbere gato yuko asohora inkuru yari yanditse, umwe mu bakozi ba TikTok bari baramuhaye amakuru yaramuhamagaye kuri telefoni amubwira ko hari inkuru akwiye gusoma yasohowe n'ikinyamakuru The New York Times. Iyo nkuru yavugaga ko abakozi benshi ba TikTok mu Bushinwa no muri Amerika ngo bagerageje kuneka abanyamakuru batandukanye banyuze kuri konte zabo za TikTok. Aba bakozi ba TikTok ngo bakoze ibi bashaka kumenya bagenzi babo baba baratanze amakuru ku mibereho y'abakorera ishami rya TikTok ry'i Londres. Ku rutonde rw'abanyamakuru bari baranetswe harimo n'uyu Christina Crydall. Gusa we ngo basanze atagira konte kuri TikTok, ariko ngo hari iyo yari afite yafunguriye injangwe ye. Iyi ngo bayinjiyemo ariko ntibagira icyo babona kubera ko ntabwo yayivuganiragaho n'abantu. Ibi byahise bitangira gusakuza mu bitangazamakuru. ByteDance nayo ntabwo yabihakanye, ahubwo yahise isohora itangazo yita abakozi bacu bakoze ibi twarabamaganye rwose ndetse twaranabahagaritse, ubu ntabwo bakira abakozi ba ByteDance. Bati iperereza ryacu riracyakomeza kandi tuzafasha uwo ari we wese uzaza gukora iperereza kuri icyo kibazo. Ibibazo bya TikTok ntabwo byarangiriye aha ngaha. Nk'urubuga rwubakanye ikoranabuhanga riteye imbere kandi rigamije gusunikira abarukoresha mu kubatwa narwo nk'ahari ikiyobyabwenge aho umuntu ashobora kurumaraho umunsi wose, uru rubuga rwanashinjwe gukoreshwa nk'igikoresho cy'icengezamatwara no gukwirakwiza amakuru atari ukuri. Ingufu za mbere z'igitangaza TikTok ifite ni ikoranabuhanga ryayo riyifasha guha uyikoresha video zijyanye n'ibintu akunze kuyirebaho. Ku zindi mbuga nkoranyambaga bamenya ibyo ukunda bagendeye ku byo warebye, niba wabikunze ugakanda like cyangwa se niba wakurikiye konte runaka ibyo bintu bitangarizwaho. Kuri TikTok ho bamenya ibyo ukunda bagendeye ku mwanya wamaze urimo kureba video runaka. Mu 2022 hari ikigo cyitwa Q Studio gishinzwe gukumira abana ku mbuga nkoranyambaga cyakoze ubushakashatsi kigaragazamo ko ku mpuzandengo buri ngimbi cyangwa se umwangavu uri kuri TikTok ayimaraho nibura isaha imwe n'iminota 47 buri munsi. Iki ni igihe gikubye inshuro ebyiri icyo bamara kuri Instagram no kuri YouTube. Buri segonda rimwe umaze kuri TikTok rigusunikira kumaraho irindi ukaba wamara umunsi wose uri kuri urwo rubuga. Uko ubonye video kuri TikTok ubwonko bwawe bukubwira ko indi igiye gukurikiraho ishobora kuza kuba ari nziza kurushaho, kandi koko rimwe na rimwe niko bigenda. Hari ubwo bari nziza kurushaho nayo ukayireba, nubwo yaba ari mbi bigusunikira kugira icyizere ko igiye gukurikiraho none iza kuba ari nziza. Urutoki rwawe rukirirwa muri ibyo ruzamura amashusho ukaba wamara umunsi wose. Uku ni kubatwa n'uru rubuga ukarumaraho isaha ya mbere, iya kabiri, iya gatatu cyangwa se umunsi wose. Hari abadatinya kwita TikTok cocaine yo kuri internet. Kuri ibi bihugu by'Uburayi na Amerika, TikTok usibye kuba ari ikibazo ku mutekano wabo ni n'ikibazo ku buzima bwabo bwo mu mutwe. TikTok ivuga ko abana bari munsi y'imyaka 13 y'amavuko batemerewe kuyiyandikishaho, ariko mu Burayi 45% by'abana bafite imyaka 11 na 12 bose bafite konte kuri TikTok. Kubera iyi mibare, mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 Sena y'Ubufaransa yashyizeho komisiyo ishinzwe gukurikirana imikorere ndetse n'uburyo uru rubuga rukoresha mu kubata abajene cyangwa se n'abandi bantu barukoresha. Raporo y'iyi komisiyo yagaragaje ko hari ibidasobanutse ku ikoranabuhanga ryubatse TikTok. Ikindi iyi raporo ishinja TikTok ni ugukwiza ibihuha n'amakuru y'ibinyoma.
mu kwezi kwa cyenda mu 2022 ikigo cy'abanyamerika cyitwa NewsGuard gikora ibyo kurwanya ibinyoma n'ibihuha kuri internet cyavuze ko 20% bya video zigaragara kuri TikTok ziba ari ibinyoma, zirimo amakuru atuzuye cyangwa se zikaba ari video zo guca igikuba. Ibi bimeze uku nyamara mu bihugu nk'Ubufaransa, Umufaransa umwe kuri batatu mu bafite imyaka iri hagati ya 16 na 30 avuga ko amakuru yose abona ayakura kuri TikTok. Uku gukwirakwiza amakuru atari ukuri ntabwo bireba urwenya abantu bashyiraho cyangwa se amakuru y'imyidagaduro gusa. Nk'urugero, intambara iriho uyu munsi ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine yatangiye mu kwezi kwa kabiri mu 2022. Iyi ntambara igitangira kuri TikTok hahise hatangira gutangazwa amafoto ya perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yambaye imyambaro ya gisirikari irimo gilet pare-balle na casque nk'ahari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Usibye ko aya mafoto yakwirakwijwe kuri TikTok yafashwe mu kwezi kwa kabiri mu 2021, umwaka umwe mbere y'uko intambara yo muri Ukraine itangira. Ni amafoto na video byafashwe ubwo perezida Zelensky n'abadiplomate b'ibihugu by'Uburayi basuraga Donbass. Aya mafoto yakwirakwijwe kuri TikTok maze abashyigikiye guverinoma ya Ukraine bayifashisha nk'igikoresho cy'icengezamatwara. Uru rubuga rwose rwakoreshejwe nk'igikoresho cy'intambara haba muri Ukraine no mu burasirazuba bwo hagati ahakomeje intambara n'uyu munsi. Bivugwa ko mu Burusiya iyi ntambara igitangira hafunguwe konte 500 za TikTok zigamije gukwirakwiza amakuru atari ukuri mu kugaragaza ibibera ku rugamba ndetse no kugaragaza impamvu z'iyi ntambara ubwayo. Ibi byose nibyo byatumye abayobozi b'ibihugu by'Uburayi bashyira igitutu ku bashinze uru rubuga ngo bakore ubugenzuzi ku mikoreshereze y'urubuga rwabo. Ibi ntabwo byakozwe, bituma gutekereza gufunga TikTok mu bihugu by'Uburayi na Amerika bihinduka ikintu gishobora gukorwa igihe icyo ari cyo cyose. Instagram, Facebook, X, Snapchat zose ni imbuga nkoranyambaga z'abanyamerika zisanzwe ari ibihangange ku isi, ariko ubuhangange bwazo bwajegejwe n'urubuga nkoranyambaga rw'Abashinwa. TikTok nayo ikoreshwa nk'ikimenyetso cyo kugabanuka k'ubuhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihugu kimaze imyaka irenga ikinyejana ari ushobora byose mu gisirikari, mu bukungu, mu ikoranabuhanga. Mu mwaka wa 2020 yitwaje kurinda inyungu z'abanyamerika, Perezida Donald Trump yavuze ko agiye gufunga TikTok ntiyongere gukoreshwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika keretse ByteDance yemeye ko TikTok igurwa n'ikigo cy'abanyamerika. Mu yandi magambo, keretse ByteDance aricyo cya kigo cyabyaye TikTok cyemeye kwigurisha kuri kompanyi y'abanyamerika. Mu yandi magambo, TikTok izakomeza gukoreshwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibemera ko ByteDance iba ikigo cy'abanyamerika aho gukomeza kuba ikigo cy'Abashinwa. Ifungwa rya TikTok yari yanarihaye itariki. Yavugaga ko TikTok izafungwa ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa cyenda mu 2020. Yavuze ko ikintu cyonyine kizatuma TikTok idafungwa ari igihe Microsoft cyangwa se ikindi kigo cy'abanyamerika kizaba cyayiguze. Iki gihe ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatambamiye iki cyemezo. Trump yavuye ku butegetsi adafunze TikTok, ariko na Perezida Joe Biden yagiye ku butegetsi afite gahunda yo kuzafunga TikTok. Mu kugerageza kwirengera no gukomakoma abanyamerika kugira ngo badafunga TikTok, ikigo ByteDance guhera mu mpeshyi y'umwaka wa 2022 cyatangije umushinga cyise Project Texas ugamije gufata amakuru yose y'abanyamerika bakoresha TikTok bakayabika mu bubiko bw'amakuru bw'ikigo cy'abanyamerika cyitwa Oracle. Ibi byari bigamije kwemeza abanyamerika ko amakuru yabo rwose atazigera yoherezwa mu Bushinwa. Oracle yagombaga no guhabwa bumwe mu burenganzira bwo kugenzura TikTok, bakareba tekinoloji ikoresha kugira ngo bemere neza badashidikanya ko Abashinwa ntaho bazabahisha. Mu kwezi kwa gatatu 2023 kandi mu rwego rwo kugerageza guturisha abanyaburayi, TikTok yabahaye igitekerezo cyo gukora umushinga yise Clover.
uyu wari umushinga ugamije gufata amakuru yose y'abanyaburayi bakoresha TikTok bakayabika mu bigo bitatu birimo bibiri byo muri Irlande. Iyi TikTok yagerageje guha abanyaburayi n'abanyamerika ibishoboka byose ngo batayifunga, ariko birasa naho batabyemeye. N'ubundi baracyahigiye kuyifunga. Nk'ubwo abagize inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika baturuka mu mashyaka yombi ahora ahanganye muri iki gihugu, aba-Republicain n'aba-Democrate, bose bemeranya ko urubuga rw'Abashinwa rukwiye kugurwa n'ikigo cy'umunyamerika, bitihise bakarufunga. Abanyamerika miliyoni 170 nibo bakoresha uru rubuga nkoranyambaga. Mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka nibwo Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatoye itegeko ryemera gufunga TikTok muri Amerika. Iri tegeko bakimara kuritora, Perezida Joe Biden nawe yahise arisinya, bemeza ko bagiye gutangira gahunda zo guhagarika TikTok muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uru rubuga rwa TikTok rwifashishijwe cyane na Vice Presidente wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Madame Kamala Harris, mu kwiyamamaza kugira ngo ashobore kubona amajwi y'abajene. We ashyigikiye cyane ko uru rubuga rwagurwa n'ikigo cy'abanyamerika aho gufungwa. Ubwo Perezida Biden yasinyaga itegeko ryo gufunga TikTok, ntabwo yari yemeje bidasubirwaho ko uru rubuga rugiye guhita rufungwa, ahubwo yari yemeje ko urugendo rwo gufunga TikTok rutangiye. Uru rubuga baruhaye kugera ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa mbere mu 2025, ubwo ni amasaha make mbere y'uko Joe Biden asimburwa na Donald Trump, kubera ko azarahira ku itariki ya 20. Iyi tariki nigera TikTok itarafata icyemezo cyo kwigurisha ku kigo runaka cy'abanyamerika, izahita ifungwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kiri mu byemezo bya nyuma Joe Biden ashobora kuzafata mu masaha ya nyuma nka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka, kompanyi ByteDance ariyo nyiri TikTok nayo yaregeye urukiko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itambamira itegeko riyisaba kwigurisha muri Amerika cyangwa se igakumirwa kuhakoreshwa. Ni ubuhe buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizashobora guhagarika uru rubuga nkoranyambaga ngo ntirwongere gukoreshwa muri telefoni z'abanyamerika? Uburyo bwihuse ni ukurukura mu ishakiro rya gahunda za mudasobwa cyangwa se za telefoni zikoreshwa. Aya mashakiro ni nka Apple Store y'ikigo Apple ndetse na Google Play Store ya Google. Uru rubuga niba rukura kuri aya mashakiro cyangwa se kuri ubu bubiko, abantu barudownloadinga cyangwa se barushyira muri telefoni zabo, nta hantu bazongera kurukura. Igihe rutakiboneka muri aya mashakiro, ubwo bizaba bivuze ko nta uzongera kurutunga muri telefoni ye. Abasanzwe barufite muri telefoni zabo nabo bizaba bivuze ko batazongera gushobora kurushyira ku gihe, cyangwa se ibyitwa kwa updatinga, cyangwa se gukemura ibibazo rushobora kuzagira. Iri tegeko basinye rinabuza ibigo by'ikoranabuhanga by'abanyamahanga gushyira ku gihe cyangwa se kwa updatinga no gutunganya imbuga cyangwa se application ziva mu bihugu nk'Ubushinwa, Uburusiya, Iran na Korea ya Ruguru. Ubu rero ni ukuvuga ko atari ibintu bidashoboka ko TikTok yahagarikwa gukoreshwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu Burayi. Umunsi bizabaho, umubano w'Ubushinwa n'ibi bihugu uzaba mubi cyane. Abanyamerika miliyoni 170 cyane cyane abajene bakoresha urubuga rwa TikTok bariteguye. Nadusoreje iki kiganiro. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.